Hallelujah. Twongeye gushimira Imana cyane kubwo uyu munsi mwiza Imana yaturemeye. I thank God once again for this wonderful day Ni He has umunsi made Imana for yongeye us. kuduha kugira ngo tuwunezererwemo. It's another day that the Lord has made that we may be rejoice in it. Hallelujah. Amen. Ndabasuhuza mu izina rya Yesu. I bring greetings in the name of Jesus. Iyi ni Church Preparation TV. This is Church Preparation TV. Ni televiziyo icishaho ijambo ry'Imana. It's a TV that has the word of God. Itegura umugeni wa Kristo. The word that prepares the bride of Cyangwa Jesus se Christ. itegura abantu b'Imana kugira ngo bazabane n'Imana ubutagira iherezo. The word of God that prepares God's people to be ready to live with God forever. Dushimiye rero ubwo Imana iduhaye. We thank God for this grace He gave Imana us. yaraduhamagaye He called us kugira ngo tubashe kwamamaza ubutumwa bwiza. so that we can speak the gospel. Duhagaze aha rero We are here n'intumwa mu cyimbo cya Kristo. as apostles in the place of Christ, Kwamamaza ubutumwa bwiza, preaching the good news, kwamamaza ubwami bw'Imana. preaching about the kingdom of God. Hallelujah. Amen. Imana icyo ishaka What God wants ni uko abantu bose bamenya is that all people should know kandi bakabasha gutoranya. and that they should choose. Nta muntu n'umwe Imana ishaka ko yarimbuka. God doesn't want anyone to perish. Ubutumwa bwiza turiho tubwiriza So the good news we are talking, ni ubutumwa bumaze igihe, they are there for a long time. bumaze imyaka 2000 birenga. This is a message which was preached 2,000 years ago. Kristo yaraje aha ku isi, When Christ came in this world, aza yirika abantu, He came and showed Himself to people, bigeze aho adupfira ku musaraba kubw'ibyaha byacu, and then He died on the cross for our sins. arangije arapfa arazuka. And then He resurrected. Amaze kuzuka rero abwira abigishwa be And after resurrection, He told ati His mugende mu disciples mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza, that go into all the world and preach muhereye i Jesus. Yerusalemu, Beginning from Jerusalem i Yudaya to Judea n'i Samariya, to Samaria ndetse kugera ku mpera enye z'isi. and to the ends of the earth. Rero ibi ntabwo ari inzaduka, So this is not new here. ni umugambi w'Imana, This is the purposive plan of ni God. urukundo rw'Imana. It's the love of God being manifest. Bamwe bajya bibaza isezerano Many are asking themselves about the promise, ry'Imana, the promise of God. bamwe bakavuga ati byaratinze, They think, it is long ago, it's delayed. ariko isezerano ntabwo riratinda. But the promise of God has not delayed. Ahubwo Imana irihanganiye abantu But God is waiting patiently for people kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamazwe, so that they can hear the good news, kugira ngo abantu babashe gukira irimburikiro ry'iteka and then ryose. people will be healed from perishing. Niyo mpamvu duhagaze aha rero. That's why we are here. Rero Imana ibahe umugisha cyane. God bless you. Uyu muriho mwumva ni Pastor Rudasingwa Justin, You are listening to Pastor Justin Rudasingwa. tuyoboye minisiteri itegura umugeni wa Kristo mu Rwanda We no are mu isi yose. leaders of Christ's Bride Preparation International Dushimiye Ministry. Imana kubw'umusimuzi Imana I yampaye. thank God for a wonderful interpreter, Gusa ubundi ni uwo nkunda cyane bita Apostle Margaret. my beloved Apostle Margaret. Yarasizwe ni umukozi w'Imana. She's anointed and she's a woman of Dushimiye God. Imana n'uri ku ikoranabuhanga. And I thank God for the technician. Brave, Imana iguhe umugisha cyane n'abo mufatanyije. Brave, God bless you and all your team. Rero uyu munsi wa none So today, hari ijambo Imana imbantumyeho, there is a word that God gave me to cyangwa give you. ijambo Imana ishyize ku mutima wanjye. There is a word on my heart. Ni ijambo rivuga ngo It's a word that says, rinda iby'Imana yakubikije, keep what God has given you hatagira ubikwaka. so that no one can take it away. Haleluya. Amen. Rinda iby'Imana yakubikije, Keep what God gave you hatagira so ubikwaka. that no one will take it away from you. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Ndizera ntashidikanya I believe without doubt, nta muntu n'umwe no one uri aha muri iyi si Imana who yaremye, is in this world, yaba ari uwize, maybe the educated, yaba uri utarize, maybe non-educated, yaba ari umukene, maybe poor, yaba ari umukire, or the rich, abo bose all of those. Imana yarabaremye bashyira aha kuri iyi si, God created them and put them in this world, ibafitiye umugambi mwiza. and He had a good plan for them. Nta muntu n'umwe No one of them Imana yaremye created ngo abe impfabusa.
to be useless. buri muntu wese uhumeka Everyone who is breathing waremwe mu ishusho y'Imana. was created in the image of Imana God. yamuremye imufitiye imigambi myiza. God made him with a good purposive plan. rero iri jambo rivuga ngo rinda iby'Imana So yakubikije this word that keep what God gave you, ni ijambo rikora ku muntu wese waremwe n'Imana. it's a word that touches everyone that was created by bashobora kuba God. ari Abanyarwanda, Maybe Rwandans genda Abagande, or Ugandans cyangwa Abakongomani, or Congolese yaba Tanzania, or TZD or Abanyamerika, Americans Abanyaburayi, or from Europe Abanyaziya, or Asians, Abanyaustralia. Australians, abo bose all those. baremwe mu ishusho They y'Imana. were created in the rero image of ijambo God. riraje rivuga ngo So the word comes wowe now. waremwe n'Imana, I say that you who is wowe created by waremwe mu God, ishusho you y'Imana, who is in the image of God, hari icyo Imana yabikije muri there is wowe. what God has kept hari in your heart. umugambi mwiza uri ku buzima There is a plan and purpose for your life. hari umugambi mwiza w'Imana uri ku buzima There are bwawe. good plan and purpose for of God in your life. ubu rero ni ubutumwa bwiza Yesu Kristo yatangije So the good news that Jesus brought, kugira ngo abantu bafunguke amaso so yabo, that people can open up their kugira ngo abantu eyes, bafunguke amatwi yabo, that people can open up babashe their kumenya ears, umugambi w'Imana uri ku and buzima they bwabo. can understand the plan of God on their life. rero iri jambo ngo rinda iby'Imana yakubikije So the word comes that keep ni what God ijambo gave Kristo you. yavuze. It's a word that Jesus said. yagereranyaga ubwami bw'Imana uko bumeze. He was comparing the kingdom of God with. Haleluya. Amen. tugiye kurisoma tusange mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, We are going to read in Matthew, ibice 25, Matthew chapter 25, duhereye umurongo wa 14 hariya. from verses 14. ngira ngo nasaba umusemuzi cyangwa nasoma nanjye hariya. I can read. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Praise God. Imana ni nziza bene data. God is good. We are reading Matthew chapter 25, verses 14 up to 13. ngira ngo twasoma hariya vuba vuba. Haravuga ngo umugani w'abagaragu bahawe itaranto. The parable of the talents. ngo bizaba nk'iby'umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu, aha abagaragu be abasigira ibintu bye. aho umwe itarante 5, undi amuha 2, undi amuha 1 uko umuntu ashoboye. arazinduka. uwo mwanya wahawe itarante 5 aragenda arazigenza, azigenzura mu izindi itarante 5. n'uwahawe 2 ayogenza atyo, agenzuramo izindi 2. ariko uwahawe 1 aragenda acukura umwobo ayihishamo itaranto ya shebuja. maze iminsi ishize shebuja wabo bagaragu araza, abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. uwahawe itarante 5 araza, azana izindi itarante 5 ati, databuja, wansigiye itarante 5, dore nazigenzuyemo izindi itarante 5. shebuja aramubwira ati, nuko umugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse mu bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. n'uwahawe itarante 2 araza avuga ati, databuja, wansigiye itaranto 2, dore nazigenzuyemo izindi 2. shebuja aramubwira ati, araza aravuga ati, databuja, narinzi ko uri umunyamwaga, ko usarura aho utabibye, uko uhunika ibyo utagosoye. ndatinya ndagenda mpisha itaranto yawe mu butaka, dore ngiyo ibyawe urabifite. ariko shebuja aramubwira ati, wa mugaragu mubi we, wa munyabute we, wari uzi ko nsaruraho ntabibye, mpunika ibyo ntagosoye. itaranto yawe ntiwari ukwiriye kuyiha abagenza, nanjye ntaza ukampa iyanjye n'inyungu yayo. nuko muyimwake muyihe ufite itaranto 10, kuko ufite wese azahabwa akarushirizwaho, ariko udafite azakwa n'icyo yara afite. n'uyu mugaragu ntacyo amaze, mumujugunye mu mwijima hanze. niko
bazarira bakahekenyera amenyo. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Receive the word of God. The pastor has read in Matthew chapter 25 from verses 14 up to 30. You can continue, no problem. Hallelujah. Amen. Iryo ni ryo jambo tumaze gusoma. That's the word that we read today. Iri ni jambo Kristo yavuze. It's the word that Christ said Ariho yigisha. when he was teaching. Atanga uburyo ubwami bw'Imana buba bumeze. He said the kingdom of God is like that. Yakundaga kuvugira mu migani ariko yigisha. He used to speak in parables while teaching his people. Wari umugani w'abagaragu bahawe That italanto. was a parable of those servants who were given talents. Uyu mugani rero cyangwa ubutumwa Kristo yabwiraga abigishwa be. So this message that Christ was giving to his disciples, bwashushanyaga uburyo umuntu waremwe n'Imana. it was talking about somebody who was created by God. Bugaragaza ko hari icyo yabikijwe. Showing that you were given something. Kandi si ukukibitswa gusa ahubwo ni ukugira ngo akibyaze inyungu. It's not for you to keep, it's also for you to sell it and get some profit. Atanga urugero umugabo umwe wazindutse akagenda. So he gave an example of a man who went for a long journey. Asigira abagaragu italanto. And he gave to his servants talents. Umwe ahabwa 5, undi ahabwa 2, undi ahabwa 1. One was given 5 talents, another one 2, another one 1. Bose abasigira italanto bikurikije uko umuntu ashoboye. They all had talents according to their abilities. Ndashaka mwibutse mwene data uriho wumvira ijambo. I want to remind you, my brother, my sister who is listening. Ntabwo Imana igihe umuntu ibintu adashoboye. God cannot give you what you can't do. Nk'uko ubona abantu baba batandukanye, hari abantu barebare, abantu bagufi. The way you see people are different. They are tall, they are short, they are black, they are brown. Nuko bamwe bashobora kuba bicaye mu ishuri bakiga bakagera aho basoza amasomo yabo. There are those who go to school and finish their studies. Siko bose babona amahirwe angana. Bahabwa cyangwa se bahabwa akazi nk'uko yeno baba bicaye mu ishuri. Sometimes not all of them that get good jobs. Usanga rero iyo ibizamini nasohotse bihita bigaradinga icyiciro cya buri muntu. So after they do the examination, you find the grade of each and everybody. Ni ukuvuga ngo rero igihe kiragera abatsinze bagahabwa akazi, bamwe bakaba abadokita, abandi bakaba aba engineer, abandi bakaba abarimu bikurikije uburyo bahawe. Time comes, some people, qualify to be doctors, teachers, engineers, according to their qualifications. Rero ubwami bw'Imana nabwo nuko buba bumeze. So the kingdom of God is like that also. Aba bagaragu bahawe italanto na shebuja. These servants were given talents by their leader. Uyu ushebuja wabo turamugereranya n'Imana yaremye abantu. This leader, we compare him with the God who created people. Aba bahawe italanto n'abantu. And these who gave talents were people of God. Bisobanuye ngo Imana yazanye abantu aha ku isi ibaha impano. Meaning that God brought people on this earth and then he gave them talents. Kandi izo mpano Imana izitegerejeho umusaruro. And God is waiting for those talents to profit, to bring fruit. Ibi byo kwitwa ngo shebuja wabo yaragiye bisobanuye iki? To say that their leader went for a journey, what does it mean? Biragiranywa n'igihe Imana iba yarahaye umuntu aha ku isi. It's like the time that God gave you to live in this earth. Noneho cya gihe cye yahawe iyo kirangije. And when your time ends, Imana yazikamujyana. God comes and takes you. Kandi icyo gihe haba ari n'urubanza rw'Imana. And when he takes you, there is judgment for what you did. Hari igihe cyo guhemba abakoze neza. There is time to give salary to give salary to those who did well. Hari n'igihe cyo guhemba abakoze nabi buri muntu ahabwa bikurikije uko uburyo yakoze. Each and everyone will be paid according to what he did, whether good or bad. Turabona urugero rwiza rero Kristo yatanze muri iyi nyigisho. So we see a good example that Christ gave us in this scripture.
yuko umwe yahawe italanta 5 azibyaza mu izindi 5. That one was given 5 talents, and he did business with them, and then he gained other 5 talents. Nuwahawe 3 akoratyo, nuwahawe 2 akoratyo. And the one who has 2 and the one who has 3. Bazibyaza umusaruro. So they had profits. Bitegura shebuja kuko yakoze urugendo. And they were waiting for their leader because he had gone for a journey. Hallelujah. Amen. Noneho wa wundi wari ufite imwe we arayicukurira ntiyayibyaza umusaruro. And the one who was given 1 talent just went and hid it and didn't, sell it. Igihe kigeze shebuja agarutse rero, and when their master came back, araza arababaza ibyo yababikije. He came and asked them what he ariho iri jambo rivuga ngo rinda iby'Imana yakubikije hatagira ubikwaka. Whereby I'm telling you that keep what God gave you. No one should take it away from you. Kuko buri muntu wese icyo yahawe hari isaha y'Imana ije, Imana izazikabaza buri muntu wese icyo Imana yamuhaye n'uburyo yagikoresheje. Because each and everybody will give a report of what God gave him, how he used it. Turabona neza yuko amaze guhabwa buri muntu atanga raporo y'ibyahawe. And everyone, when he or she was giving a report of what he was given, yarashimwa aravuga ngo mugaragu mwiza wagize neza ngwino winjire mu munezero wanjye. The one who had profit was congratulated and said, come good servant, come and enjoy what you have worked for. Uko bagiye batanga ripoti n'inyungu bazanye yarabashimwe ati muze mwinjire mu munezero wanjye. They continued giving reports of what they were given and how they used it to profit. Ariko ba wundi wahawe italanta imwe, but the one who had 1 talent akagenda akayihisha, and he hid it, noneho asabwe gutanga raporo aravuga ati jewe nari nzi kuri umunyamwaga. He said, I knew you were a wicked master. Usarura aho utanabibye. That you harvest where you didn't sow. Niyo mpamvu igihe nayihishe. That's why I hid it. Aravuga ati wa mugaragu mubi we iyo uza gufata iyo talanta ukayijyana ku bandi babasha kuyikoresha ikabizana umusaruro. And he said, you wicked servant, why didn't you at least give it to some people who throw you away outside where their teeth? Uyu mugaragu mubi rero ahagarariye ba bantu bose Imana yaremye bakanga gukora ibyo Imana ishaka. This worthless servant is standing for those whom God called and they don't want to do the will of God. Kuko hari umunsi w'urubanza. Because there is a day of judgment. Buri muntu wese azahagarara imbere y'Imana. Whereby each and everybody will stand in front of God. Agacirwa urubanza bikurikije uburyo yitwaye. And will be judged accordingly. Rero mwene data inshuti y'Imana. So my brother, my sister, muzaniye ubutumwa bwiza buvuga ngo rinda icyo Imana yaguhaye ntihagire ukikwaka. I bring good news to you, telling you that keep what God gave you. No one should take it away from you. Icyambere wowe uri impano y'Imana. First and foremost, you yourself, you are a gift of God. Ndiyo ntekereza ijambo natekereje cyane. As I was preparing this word, I thought too much. Sanga umuntu bwe ku giti cye ni impano y'Imana. And I saw that a human being is a gift from God. Bisobanuye ngo wowe ubwawe ku giti cyawe ubasha kurinda n'umubiri wawe n'ubugingo bwawe ukaburinda ntubukoreshe ibidakwiriye mu maso y'Imana. Meaning that you yourself, you have to keep yourself. Your body should be kept. Your mind, and you should be doing the will of God. Ubundi Imana yaremye umuntu yamuremye kugira ngo abashe guhitamo. So the way God created man was that he should choose. Ndiyo ntekereza ijambo nasanze umuntu ajya kwiba yo akakoresha amaboko ye n'ubwenge. When I was thinking about this word, I said that somebody goes to steal after thinking about it and after planning it and going to do it. Nugiye gusambana arabitekereza akagenda agatanga umubiri we. And even when you are going for fornication, that's it. You plan it and then you go and use your body for it. Ariko ndashaka nkwibutse yuko uri impano y'Imana. But I want to remind you, you are a gift of God. Ntabwo Imana yakuremeye kugira ngo umubiri wawe ukoreshe ibitari byo. God did not create you to use your body for evil. Nta muntu Imana yaremye ngo akore ibibi. No one God created to do evil. Ibibi ni amahitamo yawe. It's your choice to do evil. Rero
niyo nakubwira ngo rinda iby'Imana yakubikije hatagira ubikwaka. So I'm telling you, keep what God gave you so that no one will take it away Satani from you. yakora akoresha umubiri w'umuntu. When the devil is doing his work, he uses people. Nta muntu ahatira. He doesn't force you. We araza mu bitekerezo byawe agakoresha ibitekerezo byawe agatangira gukoresha ibitari byo. He just comes inside you and influences your mind, influences your body, and then you go and do what is not right. Ariko igihe kirageze abantu basobanukirwa iri jambo. But time is now that people should understand the word of Ntabwo umubiri God. wawe waremewe gukora ibibi. Your body was not created to do evil. Kuko muri wowe harimo impano z'Imana. Because in you there are talents of God. Muri wowe harimo imbaraga z'Imana. In you there is power of God. Niyo nekereza iby'iri jambo. When I thought about the word, Natekereje umuntu uburyo ari umuntu udasanzwe. I thought how special a human being is. Umuntu aba umugisha ku giti cye. You can be a blessing on your own. Umuntu akaba umugisha ku rugo rwe. You can be a blessing in your family. Umuntu akaba umugisha ku muryango. You can be a blessing in your extended families. Umuntu akaba umugisha ku gihugu. You can be a blessing in your nation. Hallelujah. Amen. Bisobanuye ngo umuntu arakenewe ku giti cye. Meaning that you are needed, or you are, as an Urugo individual. rwe arakenewe. In your home, in your marriage, you are needed. Ku gihugu cye In arakenewe. your country, you are needed. Ndetse ku isi arakenewe. Even in the whole world, you are needed. Ndetse no mu bwami bw'Imana arakenewe. Even in the kingdom of God, you are needed. Hallelujah. Hallelujah. Imana ihabwe icyubahiro. May glory be to God. Wowe urakenewe ku giti cyawe. You are needed on you as an individual. Kuko utaragira icyo umarira abandi. Because before you do something for others, Bishaka wanze ugira icyo wimarira wowe ku giti you cyawe. have to do it for yourself first. Nta muntu utanga ibyo adafite. No one can give what he or she doesn't have. Umuntu atanga ibyo afite. You give what you have. Muri ibyo gutanga rero harimo ibintu bibiri. So in giving there are two things. Harimo kuba watanga ibibi. There is giving bad, Cyangwa ugatanga ibyiza. or you give good things. Hallelujah. Amen. Aho ngaho rero niho harimo ibanga rikomeye. There is a big secret in that. Niyo ndasaba umwuka wera agufashe mwene data uri wumvise I'm ijambo. asking the Holy Spirit to help you, my brother, my sister who is listening. Kuko uri uw'agaciro mu maso y'Imana. Because you are variable in the presence Uraha of muri God. iyi si kubw'umugambi You w'Imana. are here because of the plan of God. Uraha kuko ari Imana yabishatse. You are here because God wanted it. Hallelujah. Amen. Nk'uyu muntu wazindutse akagenda agasigira abantu be ibyo bagomba gukora. For example, this master who went for a long journey and left his servants with their talents. Biro biratwereka neza yuko igihe Imana idushyize ku isi hari ibyo ishaka ko dukora. It's showing us that when God puts us on this world, He wants us to do some things. Hallelujah. Amen. Umuntu yabikijwe afite ubutunzi bw'Imana. A man or a human being has the riches of God inside him or her. Naha mu gihugu turi. Even in this nation of Rwanda, Hari bamwe bafite imirimo itandukanye. there are some people who have different jobs. Hari abacuruzi, They are business people, hari abahinzi, they are farmers, hari aborozi, hari abavugabutumwa, they are preachers, hari abashumba, they are pastors Hari and intumwa, shepherds, they are apostles, hari they abigishwa, are teachers and the disciples, hari abanyapolitike, they are politicians, hari abasirikare, they are soldiers, hari abapolisi. they are policemen. Buri muntu wese afite icyo amariye igihugu kandi akakimarira ubuzima bwe. Everyone is useful to the nation and to his own life. Hallelujah. Amen. Rero icyo ufite mwene data, So what you have, my brother, my sister, uko cyaba kimeze kose, whatever it is, however it hari is. ibigaragarira amaso y'abantu yuko hari ibyo abandi bafite barushije abandi. Yeah, sometimes people see that some people have big talents than others. Hari abahawe amafaranga menshi. There are those who are rich who have a lot of money. Hari abahawe kuyobora abandi. There are those who are leaders who can lead others. Hari abahawe guhagarara bahagarariye abandi cyangwa bafasha abandi mu nzego zitandukanye. There are others who are called to stand for others, to support others.
uyu birebye hari ibintu bitandukanye ikorwa n'abantu batandukanye kandi bayikorera igihugu kimwe cyangwa isi imwe batuyemo. So when you see it, there is different kinds of work done by different kinds of people in different kinds of nations and to different kinds of people. Ndashaka nkwibutse rero mwene data. So I want to remind you, my brother, yuko icyo ufite ugitange kandi ukibyaze umusaruro neza. That what you have, go and use it, go and sell it and get profit from it. Hari igihe rero turiho tuvuga iby'Imana cyangwa iby'ubwami bw'Imana ngo bireba abarokore cyangwa abantu bagize gute bamenye Imana gusa. So when we are talking about the kingdom of God, some people think it concerns only Christians. No. Ariko ntabwo ariko bimeze. That's not how it is. Abantu bose ni ab'Imana. All the people are of God. Abaganga ni abantu b'Imana. Doctors are from God. Abahinzi ni abantu b'Imana. Farmers are of God. Abanyapolitike ni abantu b'Imana. Politicians were created by God. Abasirikare n'abapolisi n'abantu b'inzego zitandukanye ni abantu b'Imana. Soldiers are people of God. Buri muntu wese waremwe n'Imana uri umuntu w'Imana wowe. Everybody was created by God. You belong to God and you time. Bibasha kuzana umusaruro mwiza. It can bring good harvest. Niba ari umushumba bikazana umusaruro mwiza uba ku bwami bw'Imana. If you are a pastor, it can bring good harvest of building up the kingdom of God. Niba uri dokita mu budokita bwawe ubwo birazana umusaruro ko uravura abantu bagakira kandi ukabafasha mu rugendo rwabo. If you are a doctor, it brings good harvest because you treat people and people are well. N'abasirikare iyo bahagaze mu mazamu yabo tubasha kugira umutekano mwiza. And even soldiers when they stand in their place, you find that we have good security. N'abanyapolitike iyo bakoze politiki yabo nziza yubaka igihugu iteza imbere igihugu biba byiza cyane bikazana umusaruro. And even politicians when they stand in their way of politics and they do it well, you find that it brings good profit and n'abandi bitwa ngo bafite impano isa nk'intoya nk'aya yindi imwe n'abandi bakubura mu muhanda n'aboza za toilette n'abakora imirimo isa nk'igayitse ariko imbere y'Imana ni umurimo wubaka igihugu. And even those who are doing low jobs, like sweeping in the road, like cleaning toilets, like doing such jobs that they seem to be low jobs. Yes, they are doing their job. They are like that one was given one talent. Ariko ndashaka mwibutse mwene data. I want to remind you, my brother, my sister. Ufite aha kwisi ukibyaza umusaruro kugira ngo bizanire inyungu igihugu, bizanire inyungu umuryango ndetse n'ubwami bw'Imana. The time you have here in this world, use it well and then bring good harvest to the people of God. Ntabwo ibyo ufite ari ibyawe. What you have is not yours. Ubutunzi ufite ntabwo ari ubwawe. The riches you have are not yours. Amashuri ufite ntabwo ari ayawe. Education is not yours. Icyo ufite cyose ni icy'Imana. Whatever that you have is for God. Uri umunyamumaro ku buzima bwawe. You are useful to your life. Uri umunyamumaro ku muryango wawe. You are useful to your family. Uri umunyamumaro mu gihugu cyawe. You are useful to your nation. Kuko icyo ukora cyose iyo ugikoze neza kizana umusaruro. Because whatever you do and you do it well, it brings good harvest. Reka nkwibutse dusome irindi jambo rimwe tugiye gusanga mu itangiriro hariya. Let me read for you another word from Genesis. Mwibutse yuko iby'Imana yaguhaye yarabiguhaye kugira ngo ubikoreshe neza. I remind you that whatever God gave you, He wants you to use it. Imana ishimwe cyane. Amen. Reka dusome itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 hariya. We are reading Genesis chapter 1 verses 26. Hallelujah. Imana ni nziza. God is good. Imana ni nziza bene data. God is good all the time. Kandi igihe cyose Imana ni nziza. And every time. Reka dusome hariya. Ngo Imana iravuga iti turimo umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'ikiguruka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo. Abafite ishusho y'Imana niko yamuremye umugabo n'umugore yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mworoke mugwire mwuzure isi. Haleluya.
mwimenyereze ibirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Amen. Then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female created he them. Hallelujah. Amen. Ngwimana iri mu muntu mu ishusho yawo ngo atware. God made man in his image and gave him, dominion. Gutwara mu yandi magambo ni ubutware Imana yashyize mu muntu yuko umuntu yamuremanye ubwenge, imuha imbaraga, imuha ubushobozi kugira ngo atware agenda ategeke. Dominion, or having dominion or ruling, is that ability that God put in man to be able to rule or dominate whatever that God has put in his place to. Niyo mpamvu iyo turebye muri babandi bahawe itaranto zitandukanye. That's why when we see these servants who had talents, buri muntu Imana yabazwaga ibye, nta wabazwaga iby'undi. Everyone was asked what was his own. Nta muntu Imana izabaza iby'undi, ahubwo izabaza buri muntu wese uko yamuhaye. God will never ask you for what he didn't give you. He will ask you for what he gave you. Rero mwene data nshuti y'Imana ndashaka nkwibutse. So my brother, my sister, I want to remind you. Igihe kirageze wisobanukirwe uwo ari we imbere y'amaso y'Imana. Time has come that you understand yourself and then you know what God made you. Yesu yaraje ku isi ayamamaza ubutumwa bwiza. Jesus came here to preach good news. Kugira ngo abamwizera bose batarimbuka ahubwo bahabwe ubugingo buhoraho. So that those who believe him will not perish but have everlasting life. Hallelujah. Amen. Satani yaraje yiba ubwenge bw'abantu. The devil came and stole the mind of people. Hari abantu bari aha mu gihugu cyangwa aha ku isi batazi ko Imana ibafitiye umugambi mwiza. There are people in this world who don't know the plan of God on their lives. Ndetse bamwe ntago baha agaciro impano y'ubuzima yabahaye bakabikoresha bitari byo. And some of them don't even value the gift of life that God gave them. So they do whatever they like. Bamwe babaye abasinzi. Some of them are drunkards. Abandi babaye abajura. Some of them are thieves. Abandi babaye abasambanyi. Others are fornicators. Ariko iki ni igihe cyawe mwene data. But this is your day. This is your time, my brother, my sister. Mpagaze aha nshaka kugira ngo nkwibutse yuko wowe Imana igufitiye umugambi mwiza. I stand here to remind you that God has a... Hallelujah. Mpagaze aha rero mwene data nshuti y'Imana. I'm standing here, my brother, friend of God. Nkwibutsa yuko umugambi w'Imana ari mwiza ku buzima bwawe. I remind you that God has a good plan upon your life. Igihe Imana itije buri muntu wese Imana yaremye ni igihe cyiza kugira ngo gikoreshe kubw'icyubahiro cyayo. Every time that God has given you, it's a wonderful time for you to use it well for glory of God. Niyo mpamvu naje kukwibutsa ngo rinda iby'Imana yakubikije hatagira ubikwaka. That's why I came to remind you that keep what God gave you so that no one will take it away from you. Kuko urubanza rushingiye mu by'Imana yaguhaye. Because judgment will come according to what God gave you. Kuko ibyo yaguhaye nubikoresha neza uzagira ibihembo. If you use it well, you will be rewarded. Kandi nanone nubikoresha nabi bizaba ari igihano kuri wowe. And if you use them in a wrong way, it will be a punishment for you. Iki ni igihe cyo kwisuzuma buri muntu wese. So this is time to check yourself, each and every one of us. Ese impano cyangwa iby'Imana yaguhaye urabikoresha neza? Am I really using my giftings and talents? Imana yacicaye ku ntebe y'imbabazi kugira ngo itegereje abantu bose kugira ngo babashe guhinduka. God is still sitting on the mercy seat and is waiting for each and everybody to change. Rero hari ibintu byagufasha niki wakora kugira ngo urinde iby'Imana yakubikije hatagira bikwaka. There are things that you can do and they help you so that you keep what God gave you and no one will take it away from you. Iyo tugiye gusoma hari ijambo riri mu gitabo cya Joshua igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza umurongo wa 9. When we read in Joshua chapter 1 verses 1 to 9, aho twasanga amagambo atubwira yuko umugaragu w'Imana Mose amaze gupfa
We find words that tell us about the servant of God Moses after he died. Imana yahagurukije Joshua kugira ngo abe ari utwara ubwoko bwayo bugeze mu gihugu cy'amasezerano. God lifted up Joshua, his servant, so that he can lead the children of God to the promised land. Aho rero tuhasanga amagambo akomeye cyane Imana yabwiye Joshua. That's where we find strong words which God told Joshua. Ijambo ryabwiye Joshua ati Joshua komera ushikame kuko ari ugiye kujyana buriya bwoko bw'Imana. God told him that be courageous and strong, and you will be the one to take these people to the promised land. Kuko umurimo w'Imana, Imana niyo utangiza kandi niyo usohoza. For the work of God, it's God who starts it and accomplishes it. Nubwo Mose yari yapfuye ariko ntabwo byari bihagaritse umugambi w'Imana, Imana yari yatangije. Even if Moses died, God did not stop his plan. Rero ikintu cya mbere cyagufasha mwene data kugira ngo ubashe kurinda iby'Imana yaguhaye bikoreshe neza ngibi. So what can help you to keep what God has given you and use it well are these. Icya mbere nuko umenya ko Imana ariyo yaguhaye iyo mpano. First and foremost, know that God gave you that gift. Icya kabiri ni ugushikama ukabihagararaho ukabikoresha neza. Secondly, stand upon it and use it well. Icya gatatu ni ukumenya neza yuko Imana ishaka kugukoresha wowe. Thirdly, know that God wants to use you yourself. Twabonye neza ko hari imirimo itandukanye ikorerwa aha muri iyi si kandi yubaka imiryango ikubaka igihugu. We found that there is too much work being done in this world, which helps families, helps the nation, and helps you yourself. Ndetse bikubaka ubwami bw'Imana. And it even builds up the kingdom of God. Rero nukumenya neza izo mpano Imana yarazitanze, navuze ngo wowe ubwawe uri impano y'Imana. So we have to understand those talents, because God gave us talents, and you yourself is a gift from God. Ntabwo uri aha ngaha kugira ngo ube igikoresho cya Satani, ahubwo uri aha muri iyi si kugira ngo ube igikoresho cy'Imana. You are not here to be used by the devil, you are here to be used by God. Icyo ni icya gatatu. Third. Icya kane rero ni ukwitondera amategeko y'Imana yose Imana itegeka. The fourth is to obey all the laws of God. Ntabwo wabasha gukoresha impano y'Imana utazi ijambo ry'Imana uko rivuga. You cannot be able to use your talent unless you understand very well the word of God and you know how to use it. Rero ijambo ry'Imana niryo rifite amabwiriza neza atuma tubasha gukora ubushake bw'Imana. So the word of God is the one which can lead us and give us instructions on how to do the works of God. Hallelujah. Amen. Ikindi cya gatanu, the fifth, ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ujye ubihamisha akanwa kawe. And don't forget to speak what is in the book of the law. Niyo mpamvu bisaba ko twiga ijambo ry'Imana buri munsi. That's why we need to learn the word of God every day. Ijambo ry'Imana niryo ritwibutsa Imana yacu tukamenya n'iki ishaka ko dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi. The word of God reminds us about our God and tells us what we can do according to his will. Rero abantu benshi bakoresheje impano z'Imana mu nzira zitari zo kuko batakaje ijambo ry'Imana. So many people have went astray because they forgot and lost the word of God. Kuko ibyo Imana yaguhaye kugira ngo bigire agaciro nuko umenye ijambo ry'Imana. So what God gave you which is variable is to know the word of God. Rero isi irimo ibibazo bitandukanye bitewe nuko abantu batumvira ijambo ry'Imana. So the world has problems because people of God don't obey the laws and the words of God. Rero mpagaze hamwibutsa yuko kugira ngo urinde iby'Imana yaguhaye nuko umenya n'ijambo ry'Imana uko rivuga. I'm here to remind you that for you to be able to keep what God gave you, you have to know what the word of God says about it. Abantu barara barira bababaye batazi ubutabazi bwaho aho buturuka. People are crying and suffering because they don't know where their help comes from. Rero ndashaka mwibutse yuko ubutabazi bw'umuntu nta handi buva ku Mana yaremye isi n'ijuru. So I want to remind you that there is your help comes only from God who created heaven and earth. Kuko isoko yo kubaho ituruka ku Mana yaremye isi n'ijuru.
Because the source of life comes from the God who created heaven and earth. iyo dutakaje rero iyo soko tuba mu buzima bumeze nka wa muntu wahawe itaranti imwe atazi icyo akwiye kuyikoresha. So when we lose focus on that, we become like the other one who got one talent and hid it because he didn't know what to do with it. ariko iyo duhagaze neza tuje ijambo ry'Imana uko rivuga remera nk'abandi bahawe itaranti bakazikoresha neza ndetse bakagororerwa yuko baza mu munezero wa shebuja wabo. But when we stand well and understand what we are supposed to do, then we do like those ones who had 5 talents, and then we use them, and then we shall get a reward from our master. Rero Joshua ahabwa amabwiriza yuko igitabo cy'amategeko akwiriye kubihamisha akanwa ke mu buzima bwe bwa buri munsi. So Joshua is confirming that this book of the law should not depart from your mouth, and you have to use it everywhere you go. Kuko ijambo ry'Imana rinadukebura rikatwereka ibyo dukwiye gukora n'ibyo tudakwiye gukora. And the word of God teaches us what to do and what not to do. Ikindi cyagufasha cya gatandatu utekereze ijambo ry'Imana ku manywa na nijoro uritekereze. Another aid that can help you think about the word of God day and night. Meditate on the word day and night. Rero nje kwibutsa abantu bose baremwe n'Imana bari mu Rwanda ndetse no mu mahanga yose. I've come to remind all those who don't understand what God gave them and they think it's only in the church. Ntabwo ari mu rusengero gusa. It's not in the church only. Buri muntu waremwe n'Imana n'uw'agaciro mu maso y'Imana. Everyone that was created by God is valuable before God. Niyo mpamvu wowe nanjye dukwiriye kumenya neza n'iki twakora kugira ngo tubashe kurinda iby'Imana yaduhaye. That's why me and you, we have to do our best to be able to keep what God gave us. Noneho Yesu aravuga ati, and Jesus says, ngo nimuze abarushe n'abaremerewe kugira ngo baruhure. That all you who are heavy laden, come and I give you rest. Yesu wenyine niwe ubasha gufasha umuntu akabasha gukoresha impano. Twabonye impano ni nyinshi zitandukanye. Jesus himself is the one who can help you to be able to use your gift. We saw that there are many different talents. Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo ubasha kuturindira muri iyi si kandi akazatugeza mu bugingo buhoraho. He is the way, the truth and the life. He is the one who can lead us and take us up to eternal life. Rero mene data, iki ni igihe cyawe nanjye kugira ngo twongere gukoresha neza iby'Imana yaduhaye nk'uko ibishaka. So my brother, my sister, this is my time and your time for us to be able to use our talents that God gave us. Numere nka wa wundi bahaye itaranti imwe baza kumubaza ibyo yayibyaje akavuga ati wowe narizi ko uri umukoresha w'umunyemwaga. Don't be like the one who got 1 talent, because when they asked him what he did, he began. Excuse me. Go ahead. Come in. Hallelujah. Amen. Numere nk'uwo nguwo w'itaranti imwe yapfushije ubusa. Don't be like the one who got 1 talent and misused it. Rero ndakugira inama ukoreshe igihe cyawe neza. So I'm advising you, please use your time well. Impano niyo ngiyo ni ibyo urimo ukora. That is your gift. That is your talent. What you are doing is what God wants. Abantu bajya kubaza abahanuzi ati niki jewe Imana yampamagariye gukora. Some people go to ask from prophets and they ask them, what did God give me to do for him? Ariko bisobanurwa n'ijambo ry'Imana kandi nawe ubwawe ibyo biri mu mutima iyo ubikoresheje mu nzira nziza iyo mirimo yawe bibasha kubahisha Imana kandi bikuba ku muryango w'abana b'Imana. But you do really understand it, because when you use it well, when you know what you are supposed to do, and you know that God is with you, and you don't see anything bad in it, then it glorifies you and your family. Rero wowe nanjye nitubikoresha neza turaza kugira igihugu cyiza n'isi nziza. So me and you, if we use our talents very well, we shall have a good nation and the whole world will be good. Buri muntu nahagarara mu mwanya we turaza kugira ibihe byiza bidasanzwe. If everybody stands in his or her position, we shall have good times. Rero Imana iguhumugisha mwene data nkwifuriza kumenya neza ibyagufasha kugira ngo ubashe kurinda icyo Imana yaguhaye kandi ubikoreshe neza. God bless you, my brother, my sister, so that you know what can help you to be able to do the will of God and to use your talents. Rero Imana ikugiriye neza tugiye gusengana nawe. We are going to pray with you. Kuko impamvu yo gusenga nuko dufite data wa twese udushoboresha kugira ngo duhagarare
mu myanya yacu nk'uko Imana yabiteguye. The reason for us to pray is because we have our Father who can help us to be able to do what is His will and for what He has prepared us to do. Yaduhaye Mwuka Wera kugira ngo dufashe mu buzima bwacu bwa buri He munsi. gave us the Holy Spirit to help us in our everyday life. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo abana b'Imana n'abayoborwa n'Umwuka Wera. For the word of God says that those who are led by the Spirit of God are the only children of Rero iyo God. tumaze kugarukira Imana tukizera Kristo umwami n'umukiza, Mwuka Wera arahari kugira ngo adufashe. So when we come back to Jesus and we follow God, then Holy Spirit comes to help us. Ubutunzi bwawe Mwuka Wera niwakira Kristo umwami n'umukiza, ubutunzi bwawe uraza kubukoresha neza kandi biraza kubumugisha ku buzima bwawe no ku gihugu no ku bwami bw'Imana. If you accept Jesus Christ to be your leader, then you'll be able to use your time well, you'll be able to use your riches, you'll be able to be a blessing to the nation and to all the people in the world. Kanguka mwene data. Wake up, my brother. Kuko igihe cyawe kirabaze mu maso y'Imana. Because your time is counted in the presence of God. Iminsi yawe ufite niyo gukoreramo ibikwiriye kubw'icyubahiro cy'Imana. The life you have and the time you have is to do the right things. Niyo mpamvu tugiye gusengana nawe. That's why we want to pray with Dusaba you. Imana yongere kuduha imbaraga zo gukoresha impano zacu ko bikwiye. So that God can give us strength to be able to use our talents in a good way. Uri impano y'Imana mwene data. You are a gift of God, my brother, my sister. Kwemerera Imana ituyobore kandi turaza kuhirwa muri byose. Allow God to lead you and then you will be a blessing and you will be blessed. Rero Imana iguhe umugisha cyane reka dusengane nawe. God bless you as we pray together. Data mu izina rya Yesu. Father, in the name of Jesus, Ngwaye icyubahiro kuri Imana ishobora byose. I glorify your name because you are a mighty God. Ngwaye icyubahiro kuko ari wowe isoko y'ubuzima bwo kubaho kwacu muri iyi si. I glorify your name because you are the source of our lives to live in this world. Gushimiye kubwira ijambo tumaze kumva muri aka kanya. Thank you for your word to now. Tukweretse twabonye umugabo wazindutse agasigira abagaragu be impano zitandukanye. We found a man who left talents to different servants of his. Kandi twabonye yuko amaze kugaruka buri muntu wese yamubazaga icyo yahawe. And we found that when he came back, he desired a report from them. Ibyo byose ni ibishushanyo by'ubwami bwawe. That one always shows us how the kingdom works. Rero ndasenga muri aka kanya. I'm praying now. Ndasengera abumvira ijambo n'abazaryumva mu izina rya I Yesu. pray for people who are listening to the word and who will listen. Fasha abagabo n'abagore n'abasore n'abakobwa. Help the men and women and the youth. Fasha abasaza n'abakecuru kugira ngo bamenye gukoresha impano zabo neza. Help the old people so that they will be able to use their talents. Kuko nta wundi wabishobora, nta wundi wabasha kubikora atari kumwe nawe. And no one can be able to use his or her talent without you, Lord. Ndasenga rero muri aka kanya mpamagara ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bigende bisanga abantu bari mu Rwanda no mu isi hose. I'm praying, Lord, that may you come and help your people, give your grace to touch all the people in the whole world. Mwuka Wera abahumekire muri iri jambo kugira ngo basobanukirwe impano zirimo kandi bazikoreshe neza. Holy Spirit, help them and breathe into them the word so that they will be able to do what the word is telling them to do. Abo Satani yahumye amaso turabasengera Mana ufungura amaso yabo bakakugarukire. And those whom the devil has blinded their eyes, we pray for them that you open their eyes to see, Lord. Mu izina rya Yesu mpagaze muri aya mavuta ndategeka Satani arekura abantu b'Imana In yaboshe. the name of Jesus, as I stand in this anointing, I command the devil to lose God's people in the Mu name of izina Jesus. rya Yesu Satani ndagutegeka urekura ubwoko bw'Imana In the waboshe. name of Jesus, you devil, lose children of God and people of God. Mpagaze mu butware bw'ishobora byose ndategeka muri aka kanya mu izina rya Yesu rekura ubwoko bw'Imana Satani. Standing in the power and authority of the Almighty, I command you, devil, to lose the people of God in the name of Jesus. Impano Uwiteka yatanze ku bantu yaremye yazitanze kugira ngo bazikoreshe neza. The talents he gave to his people, he wanted them to use them well. Niyo mpamvu muri aka kanya Satani n'abadayimoni bawe ndagutegeka rekura ubwoko bw'Imana. That's why right now I command you, devil, to lose the people of Rekura God. abagize abasinzi. Lose those who are drunkards. Rekura abagize abasambanyi. Lose those who are forgetters. Rekura abagize abajura. Lose those who are robbers. Mu izina rya Yesu In the name Satani of Uwiteka Jesus gutsinde kwa jina la You Yesu. devil, may the Lord overcome you in the name of Jesus. Mu izina rya Yesu ndategeka buri ndwara irekura ubwoko bw'Imana. I command every disease to
name of Jesus. Ndategeka buri mbaraga yose yatwazaga igitugu abantu b'Imana zibarekure nona. All the powers of the enemy that have been binding God's people and forcefully leading them, I command you to lose them in the name of Jesus. Ndarekura imbaraga zisumba byose zikora imirimo n'ibitangaza mu mibiri yabo no mu mitima yabo. In the name of Jesus Christ. Mwakire kubohoka mu izina rya Yesu. Receive deliverance in the name of Mwakire Jesus. gukira mu izina rya Yesu. Receive healing in the name of Jesus. Mwakire ibitangaza by'Imana mu izina Receive rya Yesu. miracles in the name of Jesus. Ndategeka impano z'Imana zisubire gukora nk'uko yabitegetse mu I izina rya command Yesu. all talents and giftings to be active in the people of God as God commanded it. In the Mana name of gusubiza Jesus. icyubahiro kura gikwiye. Father, I glorify your name because Gushimira your ijambo word is ryawe of it. papa. I thank you for your word. Ko rikoze imirimo n'ibitangaza mu buzima bw'ababyumva That it is bose. doing miracles and wonders in the people of those who are listening. Icyubahiro kikugarukira Uwiteka. Father, glory be to you. Amashimwe, And all the praise ikuzo, and the honor n'ubutware, and the authority n'ubushobozi and the powers bikomeze kuba ibyawe mu izina be rya unto Yesu. you, Lord, in the name of Jesus. Bene data nshuti za Church Preparation TV, Friends of Church Preparation TV, mwakira ijambo ry'Imana. receive the word of God. Nari ndiyo mbaganiriza ku byerekeye kurinda iby'Imana yatubikije. I was talking about keeping what God gave Iki you. ni igihe cyanjye nawe rero dukoresha iby'Imana yaduhaye neza. This is my time and your time for us to Imana. keep and use what God gave us. Hari aho yaduteguriye mu munezero wayo. Because there is where God prepared us in His joy. Hari ingororano nziza Imana yateguriye ababikoresha And neza. there is a great reward for those who will use their Rero talents well. fata izi ngingo z'ingenzi naguhaye zibasha kugufasha mu buzima bwawe bwa buri So munsi. get these points and they will support you and help you Menya in your kuri everyday impano, life. menya kuri impano y'Imana mwene And data. understand that you are a gift of God. Ntiwemere kuba igikoresho cya Satani, ahubwo wemere kuba igikoresho cy'Imana. Don't allow yourself to be used by the devil. Be used Kuko by God. abakorera Satani bose hari umuriro wateguwe kuzajyamo. Because those who serve the devil, they are waiting. The hell is awaiting for them. Rero ndakwifuriza neza mwene data, wowe hamwe nanjye, reka twumvire Imana yacu kandi Imana izatugororera. So you and me, let us try to obey God and to listen. Rero Imana iguhe umugisha kandi ndakwifuriza gukomeza kurinda ibyo Imana yaguhaye. God bless you, and I wish you to continue keeping what God gave you. Bye bye naho utaha. God bless you.